Tamara Bradić zastupa tezu da su navike umrežavanja među korisnicima interneta tehnološki uslovljene i da utiču na kvalitet interpretacije podataka. Pozivajući se na Leva Manovića i stanovište da je softver postao naš interfejs sa svetom, drugima, našom memorijom i imaганицејом, autorka primećuje da je softver zamenio mnoge, ranije korišćene medije, pri čemu kompjuter i softver ne predstavljaju samo tehnologiju već novi medijum koji nije samo novo tehničko sredstvo. Samo umrežavanje na društvenim mrežama se ne može objasniti bez poznavanja načina funkcionisanja mreža i softvera, dok je logika programiranja, kao sastavni deo procesa digitalizacije, faktor koji značajno utiče na interpretaciju podataka korisnika interneta. Složenost principa na kojima se zasnivaju novi mediji ukazuje na to da se povezivanje i razmena informacija na internetu drugačije konstituišu i da ne zavise isključivo od naše interpretacije podataka. Dakle, različite vrste medija počinju da deluju kao posebne vrste, usled čega se susrećemo sa jednom hibridnom softverskom kulturom, čija složenost utiče na individualni faktor interpretacije podataka i informacija korisnika interneta. Urednica ciklusa Tanja Mijović.